Ladies and gentlemen, the tortilla española made by yours truly, the creator host of Liwliwakan Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. How to cook tortilla española? First, you have to cut potatoes in cubes, then you fry it. You fry also the onions, and for this tortilla española, I use 10 pieces eggs. You have to beaten very well, and of course you put salt and pimienta, and so on and so forth, kakabsat. Na kayo po nga buya, iti yung Facebook page, sapay ko po ita, sapay ko makwayo da po, dato'y aramidik ka na, aramidik kakabsat. Dito ko na imas nga para iti dagiti ubing, aglalo dagiti OFW sa po nga buya, how to cook this, simply, kastoy lang apo kakabsat ken gagayem. Naimas kakabsat, iso nga, awisan kayo, da kayo amin na po nga OFWs, tapno tikasta, ramidin nyo matikastoy nga tortilla española, only here at Santa Cruz, Tenerife, Spain, with your creator host, Liwliwakan Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ken kahit ko man na po daki mang tatarabay iti YouTube channel ti mo tibiyang Roderick Molina, please subscribe and follow this YouTube channel. Thank you very much. This is yours truly, Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. I love you so much, my dear viewers. Thank you for watching Tortilla Española. Ayan, nag-imas kakabsat.